Meze ute? Meze neza ni amahoro. Meze neza cyane ngewe. Wowe uri amahoro? Ndamahoro nta kibazo rwose. Ingingo ni nkeya ariko zikomeye ziteguye zidadiye. Hanyuma wabonye ko sinzi ubundi ingabo z'u Burundi ko zikomeje kurusha ibikorwa bibi abazalendo na FDLR. Ubu urabibona ute? Kugeza ubu ngubu Burundi ntabwo bworohewe habe na gatoya. Yego. Cyane cyane ejo ndabonye Moise Nyarugabo ugeze kuba mu butegetsi yarambura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Harimo atabaza agaragaza amabatayo yose ari hara mu misozi miremire. Yego. yo mu Minembwe ndetse na za Fizi n'ahandi. Avuga ati nyamuneka dufite ikibazo gikomeye cy'u Burundi. Yego. Aho bigeze rero noneho ibintu none birimo kugenda bihindura isura. Abantu barabyumvise bati ingabo z'u Burundi hari deployment yakozwe Uvira, ariko hari n'izindi zagiye zikorwa mu bice bitandukanye byanuza bya kiriya gice cyo mu misozi miremire. Abantu benshi ntibabiha ubukana bifite. Yego. Ariko ubu noneho abanyekongo barimo baratabaza mu buryo bukomeye cyane, ndetse abanyamurenge ubu ngubu byarenze no gutabaza amahanga yo hafi, bagiye no mu mahanga ya kure kugira ngo bagaragaze ikibazo cy'u Burundi, buryo Burundi bubangamiye umutekano hariya. Yego. Ni n'u Burundi byose ni kimwe. Umaze iminsi wumva ingabo z'u Burundi ibyo zigenda zikora mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ku ndondo ya Bijambo mu mujyi wa Uvira, mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ni muri teritwari ya Uvira. Izi ngabo zasahuraga abaturage, uvuye guhaha zikamutega zikamwambura ibyo atwaye cyangwa se ndabivuga gute amahaho ye. Byagiye byamaganwa. Twagiye tubabwira iby'ingabo. Reka nkwereke kugira ngo twinjire mu kibazo neza tucyumve neza. Yego. Ingabo z'u Burundi ziyobowe na Brigadier General Ponsi Hakizimana. Uzwi ku izina rya Mingi. Yego. Niwe uyoboye izi ngabo zirenga 20,000 ziri muri Kongo y'Uburasirazuba. Yego. Abenshi bari muri Kivu y'Amajyepfo, aho bashyigikiye FRDC mu ntambara irwana na M23. Yego. Mu gihe uwitwa Colonel Emmanuel Haringanji ashinzwe ibikorwa by'imirwano nk'umwongereje. Yego. Yungirije Ponsier Bizimana. Ponsier Bizimana. Yego. Ese ni Ponsier ni Patient? Ponsier. Okay. Ponsian. Ni izina ry'Ifaransa. Yego. Yego. Mu gihe AFC 23 imaze amezi 9 igenzurira ya miji ya Bukavu na Goma. Yego. Ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi mu by'ukuri zirimo gushaka kugerageza gushyira ibirindiro bitandukanye mu rwego rwo gusubiza inyuma M23. Kuko operasiyo hari noneho uyu munsi ntabwo ari operasiyo yo kuvuga ngo turinde u Burundi. Yego ni kimwe kurinda u Burundi yuko bwagirwaho ingaruka n'intambara mu buryo cyane cyane bwo kurasa ibisasu, ariko none icya kabiri no kureba uburyo u Burundi bwahawe misiyo yuko bugomba gukuramo M23 muri Bukavu ndetse na Goma. Yego. Ingabo z'u Burundi kubera iyo mpamvu zongereye imbaraga mu duce twa Uvira, Fizi, Mwenga ndetse na Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Aho nibura brigade 7 zigizwe na batayo 19 zimaze koherezwa muri biriya bice tuvuze haruguru, kandi buri batayo igizwe n'abasirikare 750. Yego. Urakoze cyane. Reka tubanze tubwire abakunzi bacu ikigaragara yuko Abarundi ari ikibazo hari muri Kivu y'Amajyepfo. Ikigaragaza yuko ni ukuvuga ngo biraboneka neza ko Abarundi hariya muri la Kivu y'Amajyepfo ni ikibazo gikomeye cyane. Nka brigade ya mbere. Yego. Igizwe na batayo ya 8, iya 9 ndetse n'iya 10. Yego. Abangaba ibirindiro byabo za hano biri Minova. Rubarika, Rupango, yego, na Mitimbiri. Iyi brigade igenzura uduce twa Itala, Remera ndetse na Rurambo muri Uvira. Yego. Brigade ya kabiri Abarundi bashyize hariya. Yego. Ubwo no kuvuga ngo buri brigade igizwe na batayo 3. Buri brigade igizwe na batayo 3. Hari ebyiri wenda uratubwira. Hari ebyiri ko ahenshi ni 3. Yego. No kuvuga ngo ahari 3 n'abasirikare barenga 2,200 n'ijana. Yego.
2,250. Brigade ya kabiri iri mu gice cya Ruzizi muri Uvira. Yego. Iya gatatu ifite ibirindiro kuva Baraka kugera Bijombo muri Fizi. Yego. Iya kane iri muri Kigoma muri Uvira. Iya gatanu iri hariya muri Minembwe muri Fizi no muri Kipupu hariya muri Mwenga. Yego. Izo brigade zose nizo abarundi bagiye bashyirara muri Kivu. Ntizambariye urugamba gusa ngo zambare no kwica abanyekongo b'abatutsi. Urakoze. Ariyo mpamvu uyu munsi habaye iki? Icyabaye rero uragira ngo mbabwire icyabaye. Nukuvuga ngo abanyekongo batuye muri teritwari ya Fizi. Muri Fizi ahari muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva? By'umwihariko abanyamulenge bahutajwe bikomeye. Nukuvuga ngo hari Fizi. Nukuvuga ngo ibikorwa by'izi ngabo Fizi, Uvira, Mwenga. Yego. Tubwiye amapozisiyo zagiye zijyamo. Dore ibikorwa zatangiye gukora rero. Ni ingabo z'u Burundi. Ziravugwaho kandi hagaragaye n'amafoto n'amashusho agaragaza ibyo zakoze. Guhutaza abaturage bo mu duce twa Minembwe. Minembwe iri mu duce nayo natwo ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro. Na Mikenke ni ibice bito cyane n'abanyamulenge. Impuruza zose zitangwa n'aba Nyarugabo muri Nyarugabo ziravuga ko abanyamulenge bari mu kaga gakomeye bitewe n'uburyo bugarijwe n'ingabo z'u Burundi. Ni nyuma yuko kuwa kabiri tariki 4 Ugushyingo bakoze imyigaragambyo abanyamulenge bahariye bakoze imyigaragambyo bamagana ubugome izi ngabo zimaze iminsi zigira gute zibakorera. Kubona ko banyagwa bagira ibiki bakabati none reka tubyamagane twiyambaza amahanga turebe ko ari cyo byagira gute byatanga. No kuvuga ngo nabanyekongo cyangwa abanyamulenge. Yego. Bo muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Yego. No bagize gutyo bakora imyigaragambyo muri Minembwe. Yego. Basaba ko zirangabo z'u Burundi ziva ku butaka bwa Kongo. Cyane abatuye muri turiya duce bakavuga ko izi ngabo z'u Burundi zabujije abaturage kurema isoko rya Bijombo muri Fizi kuva hagati mu Kwakira 2025. Ubu ntawe utambuka ngajya kugira icyo agura hariya mu Bijombo mu isoko rya Bijombo muri teritwari ya Fizi. Ingabo za FDNB Force de Défense Nationale du Burundi ziri muri Mikarati kuwa kabiri. Urikumva iziri muri Mikarati kuwa kabiri ivuga ko zakumiriye abagore n'urubyiruko bageragezaga kujya ku isoko. Umubyeyi w'abana babiri ukorera ubucuruzi bw'imboga ku isoko rya Bijombo witwa Yvonne Nyembo utuye Imikenge bagasobanura ko usibye kuba ziriya ngabo zarabujije abaturage kurema isoko zanabahutaje bikomeye. Avuga ko abasirikare b'abarundi FDNB bakubise bakanahutaza abaturage ku buryo hari nabo bakangishije urufaya rw'amasasu nyuma yo kuba kutubahiriza amabwiriza yabo. Hari abo bakangishije isasu rwose kandi isasu ntabwo bari kangisha umuntu utarirekuye. Urumva? Noneho uyu ati bishoboka bite ko batwicira mu gihugu cyacu ntitukijya ku isoko kandi ariho twakuraga imibereho. Abasirikare b'u Burundi bafunze imihanda kandi uwo ari we wese ugerageje kuyambuka arakubitwa cyane ndetse hari n'abahohoterwa bikomeye. Bagomba gusubira mu gihugu cyabo bakareka Kongo yacu ikabaho. Aya mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga wayabonye nawe? Nayabonye. Noneho hari n'indirimbo abangaba bigaragambyaga bagendaga baririmba. Bati mu Mikenke baduteye bisha abana n'abagore. Abarundi basubira iwabo bakoze jenoside mu Mikenke. Twiyambaje amahanga dutabare ntidushaka ko Minembwe na Mikenke iba nko mu Gatumba. Yego ntabwo byaba nko mu Gatumba ibintu byabereye muri jenoside muri za 2000 na kangahe hashize imyaka nka muri 20 gutyo n'indi. Yego. Abanyamulenge bajya bafatana bagira n'umunsi wo kwibuka ubwo bwicanyi. Abo bagore rero bakavuga ko abarundi ngo bagiye kubicisha inzara bari kubakorera jenoside. Yego. Ati twebwe abavyeyi turaririra amahanga kugira ngo azadutabare. Minembwe batwicisha inzara babonye ko jenoside ya Gatumba idahagije baje kwikomereza mu Minembwe. Ubwo numva ibyo nibyo aba babyeyi bagendaga bavuga kuri bari abarundi. Yego. Noneho rero ayo mashusho yakwirakwijwe bamaganaga ubu bwicanyi nyine ndetse no kwicishwa inzara bamaze igihe bakorerwa n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Basabaga ko izi ngabo ziva iwabo zigasubira mu gihugu cyazo. Agace ka Minembwe kiganjemo cyane abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge
niko kamaze igihe kugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibitero bya drone bikorwa n'ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ahitwa ndetse n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR hariya mu Minembwe. Noneho ibyo bitero bikaba bigamije kurwanya twirwaneho umutwe wa Nyamulenge bivugwa ko ufitanye isano n'abarwanyi ba AFC 23 gusa abasivile nibo babigwamo urebye. Ubwo rero muri Nzeri uyu mwaka imiryango y'abanyamulenge mu duce nka Minembwe na Karehe yagabweho ibitero bya drone byahitanye abasivile benshi warabibonye. Yego. Ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abambari bazo zakoresheje drone za CH-4 mu gusenya imidugudu y'abanyamulenge zibashinja gushyigikira abarwanyi ba AFC 23 bagenzura uduce twinshi twa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi ingabo z'u Burundi zikomeje gushinga ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo zivuga ko ari ukugira ngo zihagarike AFC 23 ibikorwa byazo by'ubwicanyi bukorerwa abanyamulenge biriyongera ku bwinshi. Kuri ubu abanyekongo batangiye kwigaragambya basaba ko izo ngabo zisubira mu gihugu cyazo. No Burundi kuri ubu bigaragazwa ko bufite ingabo zirenga 20,000 utabariyemo abapfuye n'abafashwe. 20,000. Batayo ibaze brigade nye, buri brigade ifite batayo 3. Buri batayo ifite abasirikare 750. Urabyumva nawe. Aho ngaho tubaze neza muri brigade nye twarabaze dusanga n'abasirikare barenga 14,000. Ibindi 6,000 rero bifite izindi nshingano. Wumvise harimo n'abagiye kurinda Tshisekedi ari Kinshasa. Yego. Noneho mu minsi ishize twagiye tubabwira uko ingabo z'u Burundi zagiye zishuka abanyamulenge mbere yo gutangira kubakorera amabi. Twagiye tugira gute? Twagiye tubibasogongeza tubibwira abakunzi bacu. Izi ngabo ubundi ziza urumva zari zifite gahunda urumva witwa Moise Nyarugabo ni ukunze kubigarukaho yagira ibiganiro n'itangazamakuru urumva asobanura uko byagiye cyangwa se byatangiye cyangwa se uko bigitangira ingabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo mu rwego rwa EAC urumva hanyuma ubwo ingabo gwizo ngabo zari muri ibyo bikorwa nyine zari mu butumwa bwa EACLF urabyibuka zikaza kugira gute guha icyuho kuko zari mu bice 23 yararekuye zigaha icyuho FDLR zikica zigasabura zikagira ibiki mu bice 23 yari yagize gute yarafashe. Ubwo rero izi ngabo zagiye zitenguhana mu butumwa zagiye zikora ndetse na Tshisekedi ubwo zihemba cyangwa se uha ndayishimiye amafaranga kuko yamuhaye ingabo nawe ubwe arabibona ko nta musaruro zigize gute zigize zimuhereza nta kintu bamuhaye. Yego. Noneho Nyarugabo we mu minsi yashize we yaravugaga ati buri gihe twageragezaga kubaza abayobozi b'u Burundi bakatubwira ko batazarwanya abanyamulenge. Iyi mvuga igashuka iki? Igashuka abanyamulenge. Urumva? Avuga ko ikibazo cyabo ari abo bita abanzi babo ari bo Red Tabara. Ibyo byaramayeri rero kuko bagaragazaga ko icyo bashaka Red Tabara hariya ibyo byaramayeri iyo kuryamisha abanyamulenge kugira ngo bashyire mu bikorwa imigambi yabo mu ibanga rikomeye. Nuko ngo bashinga ibirindiro mu bice by'abanyamulenge ariko abanyamulenge ntibabikange. Urumva? Avuga bati buriya bari mu bikorwa byabo byo guhiga iyo mitwe ya Red Tabara. Urumva? Abaturage rero b'abanyamulenge nabo ababibonesheje amaso batangiye guhamagara M23 ndetse na twirwaneho hakimara kumenyekana ko hari collaboration igomba kubaho hagati ya M23 ndetse na twirwaneho. Rero bisa nkaho amazi asa nkayarenze inkombe nubwo imbaraga zo kwimura abo barundi muri ibyo bice bagiye bakambikamo zihari ariko bakabaye baranabakumiriye gushinga ibirindiro muri ibi bice. Ubuse urebye ntitwavuga ko Burundi nabwo bufite agace bwafashe muri Kongo. Yego. Nkuko muri Beni uzi ko hari Uganda. Ukaba uzi ko 23 yafashe Bukavu na Goma. Abo Barundi nabo muri Uvira ndetse no muri misozi miremire ya Minembwe ya Fizi ya Zamwenga nabo barahari. Urumva Kongo ibaye y'amahanga. Hari inzira mbona abarundi basa n'abigabije ngo umuturage w'umunyamulenge kugira ngo azitambukemo biragoye cyane kuko umurundi hari afite ideology ya genocide. Urumva? Abarundi binjiriye muri bino bice bya Kavimvira. Urumva? Bafashe inzira ebyiri. Urumva? Bamwe bagenda berekeza mu bice bya Kirungwa, Kishembe, bagera ahitwa Mitamba na Kajoka
Ruhuha, Marimba ndetse na Murambya. Abandi baragenda banyura za Baraka na Fizi bajya gushyigikira FARDC na Wazalendo muri Mulima Puezero. Ahangaha hari ingabo z'u Burundi ndetse ejo bundi bivugwa ko ngo zavuyeyo zikagaruka mu Bibogobogo, urumva, na Rugezi. Ibi bice umunyamurenge wese aho ari hose arabizi neza ko ibi bice birimo abarundi benshi, arimo guhigwa bukwara, arabizi neza ko rwose ubuzima bwe buri mu kaga. Ibi bice mubwiye haruguru, ingabo z'u Burundi ntizaba ziri muri misiyo ya jenoside hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi kavuga ati reka dufatanye noneho tuyishyire mu bikorwa. Ikintu kigaragara umugambi ubundi bufite hariya muri mu misozi miremire, yego, kubera iki bari kubanza gufunga imihanda n'ibindi bitandukanye. Yego, hari ikibazo, abarundi bafite ikibazo cya twirwaneho, bafite ikibazo cya Red Tabara, bafite ikibazo cya mu 23. Kandi amakuru yamaze kugera ku barundi yuko Red Tabara irimo igenda ibona imbaraga nyinshi cyane, ndetse barabayishirira kubirwana ku ruhande rwa 23, ndetse ngo 23 nimara gufata Buvira, iriya misozi ya Minembwe Red Tabara ishobora kuzayikoresha mu myiteguro no muri recruitment n'ibindi byose, none kitegura ireba iwabo mu Burundi. Yego, intambara ikazaba ari hituruka. Uyu munsi rero barimo barashaka gusa n'abazitira ahantu hashobora guturuka iyo ntambara. Yego, nicyo kintu cya mbere bari gukora. Ariko ikindi gikurikiyeho, ibikorwa bari gukorera abaturage biragaragaza yuko ari umugambi mubisha uhari nanone. Yego, kuko mu gihe runaka abarundi bashobora kuzatsindwa muri iriya misozi, umuturage wo muri Minembwe niwe uzabigeramo ikibazo. Yego, cyangwa no muri turiya duce dutandukanye nyine two mu misozi miremire. Aho rero urumva ko byanze bikunze ntabwo umuturage wahariya yakicara ngo atuze abona ingabo z'u Burundi ziri aho ngaho. Kandi ikindi buryango yakuriye ntibinturo, bazi byabaye mu Gatumba. Kandi abarundi nubwo uvuga ngo ni ingabo z'abarundi, harimo na FDLR, ahubwo urebye ni na nyinshi, harimo na Wazalendo. Brigadier General umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Ronald Rwivanga aherutse gutangaza abasirikare bagera ku 9,000 ba FDLR bari mu Burundi. Yego, abo rero byanze bikunze iyo mvange irimo iragenda ikoreshwa. Kandi noneho buriya nk'ibyabaye mu ese utekereza ko impamvu Ndayishimiye yohereje imbonera kure zira kuri 400 mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na hariya ku mupaka wa Kibira ngo zifatanye na FLN, utekereza ko ari impamvu ari ihe mpamvu? Ikintu cya mbere harimo gusa n'ukomeza imbaraga ze z'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kugira ngo yaba FDLR yaba nabandi nyine akomeze abashyigikire, ye agaragariza u Rwanda yuko nawe koko hari icyo yarukoraho. Yego, icyo kirimo kubereka yuko nawe hari ikintu yakora ku Rwanda, no kuvuga toke niba namwe mushyigikira Red Tabara cyangwa nabandi bashatse gurika ubutegetsi 2015, nanjye mfite umwanzi wanyu kandi nanjye ndibuze kumushyigikira. Ibyo ngibyo byo rwose niba Ndayishimiye yiyemeje kandi azakora. Hari amakuru avuga ku ngabo z'u Burundi kuva tariki 21 na 22 Ukwakira, havugwa indege y'igisirikare yajyanye abasirikare 486 ibajyana hariya Kindu muri Maniema. Bivuga ko gahunda cyangwa se misiyo yabo yari ukujya kongera imbaraga mu kurinda biriya bice, kuko naho umutwe wa M23 uteganya kugerayo. Noneho ariko bikavugwa ko 350 muri bo b'Abarundi, muri abo ngabo twavuze haruguru 486. Iyi batayo abo basirikare 350 muri bo boherejwe, arumva, muri Kindu, ariko gahunda ihari ngo urambabarira harimo abagomba kuzanwa mu bice bya Shabunda, Fizi na Mwenga kugira ngo barwanye M23. Ibyo narubizi. Ngo ingabo z'u Burundi ziri muri Ovira, Fizi, Mwenga na Shabunda zibonera amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare bituruka mu Burundi biciye muri Nyangoma Brigade, kuri Nyangoma Brigade ndetse na Gatumba Kavimvira border, naho ibindi bikoresho binyura ku kibuga cy'indege cya Kindu muri Maniema. So kwanyuza ibikoresho gusa hashyizwe n'iki n'ingabo.
ni ukuvuga ngo si n'ibice bituwe n'abanyamulenge, Kindusi hatuwe n'abanyamulenge kandi bafite misiyo y'intambara ndetse no kwica abatutsi n'abanyamulenge. yego.